Oh, taga-asa ka, princess. Lapu-lapu. At kalaju. Oo, kato imong mama nagmaestra diha. Princess, di jud ka labing. Pero ayaw ka bala ka kay naa may laki nga mo labing nimo. Di ka labing. Unya. Nasakit na ba ka? Unsa nga klase nga sakit siya? Bisag unsa ra, nasakit na ba ka sa una or unsa ba ni kaming ba ni? Sa una. Sa una? Bantong. Oh, ikaw princess na tao sa August 31. August 31. Ang August 31 naiplano karon mausap. Naiplano karon mausap. Sa marasad na sa manguyab ta nga di na ko niya kay wala na ko niya ganahi. Nakauyab na ba ka? Maulagi, makakita kag sayop di na ko niya. Sige na, natural na. Kay na naman sa'yo makapuhal. Ikaw, Jude. Imong mama, sige lag princess. Sa imong mga igsuon, ikaw mo ipinalabi. Paningkamot princess kay naay letter M sa imong kinabuhi. Kanang letter M gitawag na og asenso. Pero ug ikaw gani dili maningkamot mawagtang ang letter M. Basin makagawa sa maka-abroad ka. Kadto siya na ato'y plano nga mag-abroad. Nalimot ko pag nakay travel abroad, nakalimot ko pag sulti. Ikaw nakay travel abroad. Mao na eskwela kay duharam na ka klase. Makahuman kag eskwela, mo apply kag abroad. Og maminyo og kano. Duharam na ka klase. Ampo lang kay ikaw ra ba sakiton. Nang dali ra ka maluya ba? Nay mga trial sa imong kinabuhi, murag dali ra ka mawik. Tama di. Sakto. Ayaw, natural na. Wa ka nag-inusara. Ayaw og wik-wik kay na imong mama, na imong papa, na imong mga igsuon. Wa ka nag-inusara. Muna. Mao na imuhang hubad princess niya magpaluod-luod ba ka dugay ka maulian. Dugay si princess maulian og magpaluod-luod kinahanglan jud muluhod sa atubangan una pa siya mo kuan. Una pa siya mubati og kaluoy. Pero ikaw kuan ka, maluluyon ka nga pagkatao pero ikaw unahan musugot ka og pila ka tuig nga walay tinud. Bahala ka diha. Tama ba, princess? Sabi lang. Kay di man tama ka kuan kay imo man sad na. Imo man sad nang kinaiya. Mao na akong giingon nimo. Kuan ra ba ka taas kag pangandoy sa imong kinabuhi. Panalangin ni Birhen sa inyo, Lord nga. Matuman ang iyang mga plano kay ikaw. Gusto man ka nga makakabuot ka kay ang imuhang maginikanan imong pakanon sa imuhang tininguhaan sa pinangkamutan. Pakanon nimo sila sa imuhang kinagahuan. Mao na ikaw. Maluluyon ka princess. Muatiman ka og maginikanan og mga igsuon. Unja princess nagplano pa jud ka daghang kag paliton sa imong kinabuhi nga mga alahas. Sakyanan, balay, mahimo pa. Ato na lang sungkoon ng tanan pero di man nato masungko kay na may Ginoo. Ampo lang matuman ang imong mga plano. Kay ubahig panglihok
hina ka dihang dapita ka ng unsa na pangbuwal diha, unsa panglihok diha, pangnilhig. Oh, hina ka dihang dapita, kinahanglan nga eskwela jud ka human kay narabay mga tentasyon nimo sa mong kinabuhi nga dili mahibaw-an. Ayaw jud pag naay mo hangyo ninyo. Unya na eskwela sa ta. Guys, aron matunhay nga atong mga pagpaningkamot. Mao nay hubad ha sa imuhang palad nga nay kay letter M sa imong kinabuhi. Unya pugihan ka. Maningabuhi. Maayo ka sa negosyo. Mao nay hubad sa imong palad, princess, o daghang salamat. Oh, nataw sa August 31. Ay, August 31. Si Princess kuan. Di siya gusto nga para ning among bay nga nagkatag. Bay una tanaw nagkatag. Gusto ka, Princess, nga hanay. Tama ka ba? Hanay ka, di ka gusto nga naay nagbabag sa imuhang palibot. Unya, natural ra nang musulti ta nga. Di ko ganahan, ana. Ing ana ka ba? Di ko ganahan, ana. Samot nang di ko ganahan niya. Pilian o barkada. Tama ka? Natural lang nang magpili ta. Unya, maulagi akong giingon nimo nga paningkamot kay matuman tong imong mga plano sa imong kinabuhi. Ang imong kalampusan na animo kay naara ba kay travel abroad. Pukon mo yung Ginoo. Nya gusto sa imong maginikanan nga magmaestra ka. Adyaw itolerate ang maestra kay pwede ka man mo abroad at magmaestra. Dako nagsildo. Kaloy as Ginoo makapag og Amerikano kana balik agis asli diri day. Yeah, pero nya matuman ang imong mga plano sa imong kinabuhi ha nga magtukod jud kag imong kaugalingong balay kay mao jud nay imong number 1 nga aim sa imong kinabuhi nga nakay kaugalingong imong kuan nga di ka gustog nakay katapad. Maunay hubad sa imuhang natawhan ha nga kugihan ang mga plano sa kinabuhi matuman kung ikaw maglihok. Og daghang salamat, Princess, sa imong pagnganhi sa Sitio Baka. Tama. O naapa ko istorya nimo nga kita rang duha dili sa video.